section 108 pak ang ba kanu ke directions ke baka ke government ke prevail kata halor to takadang ikerman mementa bahwa government under section 108 jok act kan ai ke direction sepok MSCRC hakaba kan incorporate yaki badai nakabanta ke jingmentoy ke jongi ki employees ki pensioners ngilayo ibanya keren bad ngiladap ong ba menta it's a criminal offense ba arbnai ki pensioners ki jongi ki myo ek pensions ke jongi ki ba pli nyopo propose nam kanai posnam si ekin leng hakani ka por ka bamenta pun ni ki fuan ngi ki yam ngingi ong ki apa do kasantrik da fi myo aswa kasantrik khatwe khandro trek la ka day yangi bangin mi paj ba la da day kini gilong keme gilong kapa ke jongi ki balak temen ki haban mi syapo surok ki sngo tho ma phi kan long kumno nim ku ai kata takdaw ni appeal sekinong mikmat ke jongi ba syai kasni cabinet meeting apin perkhat bahai kani